Yeah. Big X is chilling, and you are watching yet another episode of STENA. I am back. I know benin kumulakakbi. I am back. Namhlanje. Hey, kuzoba busy, kuzoba shushu. Stay tuned. Siniphathele hey, andikwazi noyithetha. Stay tuned after the break. Yes. Welcome back. Siphinde sabuya. Big X is chilling and you are watching STENA. Namhlanje man siye sabhalelwa xa sijonga man kukhusisi. Uyayazi uba siqhuba njani ukusisi osixeleleyo man ba no man. Big X ndinale ngxaki kanje utata sendlini hey akasayenzi lento aqhela uyenza akasaqhubi ngalandlela beqhuba ngayo li khanimzisa usisi man ke simve ba istory sakhe sithini. Hello my sister. Hello. Unjani? Ngiyaphila njani? Nami ndiyaphila. Igama ubani? Igama lami nguChoice. Choice. Yes. All right. Ayikasixelele man namhlanje why ulapha like what is the reason? Andifuna uyithetha ngokwami ngaske nive kuye. Akasixelele why ulapha namhlanje. The reason ngilana because of ngifuna ukufana nomuntu wami. Ongangiphi imali like akanaka idingo zami. Because sengithole umuntu ongcono. Awuveli nobuyibe you're not sugarcoating it or anything, you are coming straight ba awundiphi imali sendithole umuntu ongcono. Injalo. Yo. Skaka. Aziyalila. So my sister uqale nini uyibona lento like at first bekunika imali ekuqaleni okanye like uqale nini uyibona lento bakakunika imali okanye into ekudala yenza le okanye usando yenza ngo? No, into ekudala yenza but manje ngathi ka relax kakhulu. Wes ngoku. Yes, manje sokuwes and ngizamela ukukhuluma naye. Ba kaloku I have kind of promises obuzenza. Yeah. Awusazenzi and manje the minute ngikhuluma ngathi kuba wes. Oh, okay. So lona lo udibene naye yena wenza ngcono kakhulu. Oh, sinento sihlango uyibuza thina apha like kule show sisidla ngobuza ba I understand imali might be the problem. So umcimbi pha ekamreni ebedini uhamba njani wona? Uyawuchana kahle. Umcimbi right. Okay. She was blinded by the mcimbi. Yay, be careful. The mcimbi blinds, I know. Yeah. So uthi my sister uyasixelela ba no man yonke into ekamreni right. Qha into ilapha. Without further ado sizawuye breaking asibuya sizaniphathela ubhuti akayicacise lento bakwenzeka ntoni. Big X is chilling and you are watching STENA. Siyabuya. Siphinde sabuya sivile man ba usisi lo was blinded by the mcimbi, so that's why she stayed in the relationship yakhe. But actually yena akayifuni le relationship, akayifuni tu. Into ayifunayo ufuna uphuma because ufumene umuntu ongcono onemali. Yeah, imali bethuna. So without further ado masisise man I boyfriend ka sisi li kamzise li. Molo bhuti. Molo dad. Unjani? Ngiyaphila. Nami niyaphila bhuti man. Igama ngubani? Igama ngibonga Sibonga Manqele. All right, bonga Manqele. And I'm sure maybe you're wondering why you lapho ubone ezicamera kwathi nobu uyazibuza bakwenzeka ntoni. Yamazi mosisisi lo? Yeah, sisi ngiyamazi. Uyintoni kuwe?
sisi umathandana wami. Mathotha. Hayi, kukudala niqhuba like sisenitshatile okanye uplan umtshata. Asikashadi futhi ngiplan umshado. Hayibo, Iva. Aw, apaphathi ke buti usisi lona nguye okuzise apha and ingase akuxelela ba why exise apha andizoyithetha ngokwami uzayithetha ngokwakho uzivela ba why ulapha. Sisi. Sithanda sami, all right. The reason ulana bengifuna ukutshela ukuthi umngani wakho ukushaya ngesitini. Umngani wakho ushaya ngesitini? Linda. Yes. Ima ke sisicacisa kaloku xa uzawuvela uthi umngani wakho ukushaya ngesitini. I know igama lesho ngusitini but cacisa ba uthetha ukuthini xa usithi umngani wakho so that ubhuta understand because he seems lost ngo. Ngixelela. The reason ulinda kushaya ngesitini is because le nkinga besihlale sikhuluma ngayo. So ulinda seems to be a guy okwazi ukufeel up le gap ebongayifili yemali and all those things esihlale silwele. Okay, sasa. La ubeka kathi lokho. Yazi bese inkinga zemali. Kodwa yazi ukubeka imali ukuthi sifuna ukushada yithi. Hayibo. Sisi ubuyazi lonto ba ubeka imali uba uza kuchat. Bengingayazi. So mimabhuti let me break this down for you. So sisi so uyenzile into oyenzileyo nolinda already ne? Yes. Oh Nkosi yami. Okay. Ngoba wena uyazi ulinda umngani wami. Ungani wena? No, but ngoba ngisho ukuthi ngoba lokho kube ngikhuluma nawe so ulinda was there to fill up that gap and when it's like for mina bongayi notice bongayi attend. Imasisi like bhuti uthi ulinda ngomngani wakho. Yeah. Kudala nisazana ne wena naye. Kudala sazana naye. Shuthi wena nolinda kudala niyenza le. Kudala but not kakhulu. Okay, namhlanje shuthi uzongitshela uyaconfess ukuthi wena siyahlukana nami sewukhetha ukuhamba nolinda. Like nje ngifuna ukwazisa ukuthi kunolinda empilweni yami. Kunolinda empilweni yakho. Mina ngikhetha empilweni yakho. Ungakhumbulise kuma camera nje namhlanje ngoba sekunolinda empilweni yakho. Yes. Sisi ingathi andithande yabona I know umhle and you are smile kusikumi ngathi uyayenjoya lo nto like ubhuti ukhathazekile lapha and you look like you are enjoy okanye umthetho wakhe unje like she's always having a smiley face even noba uangry kwenzeka ntoni because I'm confused sisi like are you enjoying this ushiyini lwakho kanje? Not exactly but I'm enjoying ukuthi at least now I have an opportunity to come clean because that's exactly where I want to be. Sure. Ndixakekile buti uthi ngopho uqale wafika empilweni yakho between usisi nolinda. Mina ufike iqala. I mean between bona bobabini like who was the usisi ufike ulinde khona right? Ulinda kudala siphila naye. Oh Nkosi yami. Nisuka kude. Sisuka kude. Oh Nkosi yami. Bethuna andiyazi noba manthini like I high is high. If you yazi high is high. This is not a joking situation. This is a breaking. Asibuya sizabuya nolinda. Hey Linda. Siyabuya. Big X is chilling and you are watching STENA. Welcome back sibuyile and indaba ithi usisi apha uthi bhuti man anisakufuni ngo and bethe ngeSTENA and ndibone umngani wakho ungathi ungcono kunawe. Your long time friend is better than you. Imagine someone that you plan to marry. Umuntu ekudala ofuna umtshata. Like you are saving money ba mawumtshate yena abuya athi no I think your friend is better. I'm not like people are welcome to make choices they want but ibhlungu njalo but ke siyaqhubekeka. Without further ado man sizawuzisa ulinda akazoyicacisa naye lento likhamzisa. Ngizawuthanda uhlala kwelicala because andiyazi into ezakwenzeka. Hlala kwelicala futhi. Andiyazi into ezakwenzeka. Molo bhuti wami. Ngiyaphila njani bhuti? Ndiyaphila nami bhuti. Igama ulinda mos. Lo linda kudala ekuthethwa ngaye. Uyabaza baba? Yebo ngiyabazi. Ngiyabazi impela. Usisi umazi njani? Intoni usisi kuwe? Hey.
Usisi umuntu engizwana naye engithandana naye. Uthini? Umuntu engithandana naye. Ubhuti yena yintoni kuwe? Hey. Umfowethu engimaziyo owumngani futhi. Ngiyashwa mfowethu ukuthi vezane kwenzeka lokho kwenzakala. Ayithola mfowethu. Sengizwana naye usisi choice. Uthi Ubuza bus bhuti khuleka bus. Yeah. Linda. Leminyaka ngithandana nomuntu wami. Uyazi ukuthi imishado. Wena ungena ngekhwapha. Ngishaya ngesitini. Bonga kuyafana. Awunayo imali mfowethu. Yazi bonga ayikho into ebuhlungu ukuthi umuntu esifazana akhale. Ngesizwe. Indoda ikhona iphila. Yazi ngikhokahle. Mabhuti. Mana bonga. Akuliwa Mana bo. imani mabhuti. Mana bonga. Mana bonga. Khawume naye makancinci susu, don't add the salt into the wound. So faka ikiwe esilondeni. Imabhuti hima. So wena bhuti obuyazi baba yathandana. Yebo bengazi mfowethu. Bengazi kakhulu ngoba babantu engiphile nabo kakhulu. Ngoba inhliziyo ayiphakelwa mntaka baba. Ngayithola senami. Sengithandana naye usisi choice. Babukeli, let me just note this. Indlela la athetha ngayo, even me I am charmed. I understand usisi bakwenzeka ntoni. Hey lichule umfaphe ekuthetheni lichule he speaks nicely. Mara ke I'm not even complimenting you. What you did irongo mnakwethu cause ngumngani wakho lo kudala umazi. Bafo lo kudala umazi. But now uyambona yena uzama like ufuna uchata usisi, and when you come between that, yabo. So right now what are your plans with usisi? Do you have the same intentions of uchata usisi like he did? Yazi mfowethu ukuyichaza kahle lento le. Ngifuna ukumthatha usisi lo. Ngomthokozisa kakhulu ukuthi ngumenzo mangasekhaya. Ngoba ngiyacabanga ukuthi bonga mfowethu dlala nobethu. Yoba inkinga mntaka baba ungixolele bhuti. Kepha umama nami ngiyamthanda. Ngithole sengimthanda mfowethu. Akubona ukuthi ngiyasenza futhi. Uyishani lezo. Khalutho bhuti. Khalutho mntaka baba. Ungixolele nje mfowethu. Kepha nami ngiyamthanda umama. Choice ushushu amadoda amabini afuna ukuchata hayi ushushu mntasekhaya. So bhuti like we have so naba abantu bobabini. So wena uyayicacisa namhlanje, you are making it clear that awusamfuna ubhuti lo. Ufuna uhamba no Linda. Noba ubhuti ufuna ukuchata awusangeni indawo ufuna uhamba no Linda. Unfortunately injalo. Sihleka bhuti, sihleka ayimnandanga lento. Andiyazi nami ndithini babukeli bhuti wami. Uyivile and ndingathanda man ungaqhubeke kuyilandelela xa ungafunwa xa ulahlwa lahleka nawe. Bakhona abantu out there abazol appreciate uthando lwakho, abazolufuna uthando lwakho, and ukulwa over umuntu owesifazana okanye umuntu ongisisi it's useless in my opinion. But ke andizukucontrola mla ukuthi ba wenze njani. If wena ufuna like ufuna umlwela again okanye ufuna uqhubekeka, it's up to you. But let me ask, uzamyeka hambe njalo okanye uzamlwela? Hayi engakusho mina mfowethu hayi. Ngithatha decision ukuthi ngimyeke ahambe nayo. Kushuthi bengangabi sulu ubambo lwami uChoice. Amalani u2 choice nje. Kushuthi usayikhethene ke naye ke ulinda wakhe. Cha bengangabi sulu wami singamdedela ahambe. Kodwa engikushoyo naye ulinda lokho akwenze kimi uChoice. Sazokhethwa abantu uChoice futhi njengegama lakhe. Uyayibelieve lento ayithethayo? Hayi mina njengegama lami njengoba ngubonga nje ngiyabonga. Linda uhlale nje ulinde owakho akabiswe nawo wakho lo. Sahlala ngesikhathi. Hayi cha mfowethu. Hayi wenza iphutha lapho bhuti. Ngiyacabanga mfowethu ukuthi yena wami lo. Akusuyo wakho lo. Imani buze like awuyoyiki lento ayenze kulo bhuti ayenze ku. Yazi bhuti kuthiwa uthando versus ulikhe. Esanele uyifikele. Cha impela iyona into engehlele mfowethu. Ngibe ngazi impela mfowethu ukuthi uzwana naye ubonga umfowethu ayigazi lami. Kepha ngihlulekile. Cha bonga mfowethu. Okwenzakele bhuti ngempela sikudlulisa. Uthanda kuyona imali.
njengoba umthathe ngemali sazodlula nakuwe. Hayi cha lutho mfowethu kuthiwa imali ithenga konke mfowethu ngenxa ukuthi nalo uthando sengaze ngalithola kuyena. Akuyona inkinga yaphela. Imani ke lento siyayigqiba ngokuthi sis choice uthatha ulinda niyaqhubeka nobomi benu wena Bhuti awuzubalandelela uyayeka ihambe njalo ne Yeke hamba. so I relationship yakho manibuza nge relationship yakho nobhuti lo izawuthi into yayo Khona ngikwate kakhulu yabo ngoba ulinda umngani wami futhi ngiphila iminyaka naye. Kodwa ke uma ngithatha ngibheka ngibona ngathi umuntu esixabanisayo uyena uChoice. Njengoba uChoice esixabanisa thina nje efike isizwana. Angicabanga ukuthi ngizomzonda khona ngicasuke kakhulu. Kodwa ngicasukele uChoice. kuye wenza ichoice uChoice yena wenza ichoice yokuthi ayenze ichoice akhethe futhi ulinda again. Ichoice yakhe futhi. ulikhule kwalapha emazweni Engicabanga ukuthi ngezinami sinamdedela akahambe. hayi ke uyamdedela naye ahamba Hayi kahambe. akho ngxaki xa injalo nisivele babukeli uChoice ukhethe ulinda over ubonga washaywa ngeSTENA ubonga akho nto nizayithini ngaphandle kokuthi yomelela bhuti uqine uqhubekeke and my sister and ujaji I wish you all the best. Now Buddha, I wish you all the best. It was yet another episode of STENA. Siyabulela, Big X is chilling and you are watching STENA. Sawuphinda sibuye. Kunzima uwa nezinto.